Ukoliko se povredite, a nemate Hansaplast pri ruci, možete iskoristiti lepljivu traku i maramicu ili salvetu. Ova ideja je namenjena za dečije rođendane jer nije poželjno da mešaju čaše, vrlo je jednostavno, samo iskoristite ukrasnu lepljivu traku i zapišite ime deteta. Od dekorativne lepljive trake također možete iskoristiti i napraviti neku dekoraciju za rođendan, na primjer ove zastavice koje možete zabosti u mafine ili neke kolačiće. I ova ideja je namenjena za dečije rođendane, možete iskoristiti kao dekoraciju za tortu ili nešto slično. Dekorativnu lepljivu traku također možete iskoristiti kako biste obeležili neke teme u svestici o kojima želite da pišete, da biste ih kasnije mnogo lakše našli. Ukoliko vam se video svideo, lajkujte, šerujte, komentaršite, a ovdje ću ostaviti neke predloge pa pogledajte.